وبين قومنا بالحق اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. Watukufu, mridunga o na mjori dunga bana banu na nyoti mjori dunga haruma ledaho kula habari za kumori tosa na salamu juyahan. Watukufu, gasibazima leo hawabirli ya wanamadda wa shash garjowo nisa tafsiri wananyasi wahe frankome haswa da wanu majuristi wajuhundao harumaye efren yemana wakaufanya ereketila waibahate na razida tafsiri ya bala hindi yeizo azimia hindi garjo birli ya babi ile swala lo mlelewe haunro bandabo garjo dirmoni seni nonondo wajau haukaya garishi yao ngabo mndu harira iso mashabab ilijohanza kwezi wana mashabi wao wajibenu haraka riwajue adobi watendelo ni Abdalla Agwa rekando alobonze rekando lo honda ani kagar aminuka ya lazina la upepo litsona hata mduli amini ngamne jeinzambe lazina la upepo litsona hata mduli amini kabati shababi mzima mkomoro hate hamandaye ujo subuti ajibenwe yambe mimi chefu wangu Abdalla Abdul Hassan lazina la utahamataka na mnyanya ngajobirle hamwiso utarabahishe haukari wono leo ngabo mzetsuo ya heya ya mbahari nganzo umji wa hahe urejeye demokrasia kaya wakati wa taki ngarjomo shele Zimbabwe ye demokrasia kema kati yayo kabla na samara hata keja ka presida ikayaje hakai kayo ndio yanzawe kai yole namna umji wa heulio hata mpaka leo abonge karnau jawbulia wando wajibanu wali wazawe tarehe ya hawa jami ngandor nikeleso na halan kwa tina leso zaurinike kwezi garani sauru mabenu kaya wananyasi wa hefren kase haurambe fren lastiki kwezi waonana hautapala wajue namnaje rejo shinda riji legitime sonuna raia waelewe kakarja wa hadaya waelewe fikra kaya rende harumaze voti kabati nza ubira ukaya sarama karna hoenda ngilazimuri njie au Cour supreme lifanye mashtaka hiyo isaileke Cour supreme ijihamma ijeleza garjambe wako morukaya kartina borudia ranza rifanye mahakama kajarnika haki ngarendao makandida timwambiani ukaya wallahi alazim ukarazida tinde yafanya ya dokuma ila dani shahidi pia ngaminizo amtungore nzima wakati alona karta sonkodeni katujua hanja hindi katujua nga artiklo hindi ni katujua utabaka ya tijeba artiklo na hivi abo gizo zinji kabati manda ya jokanti ya pange hazi ya kekaji mbaba hanu ye pagilio ye artiklo jundao kakwelie mdudu yafanya hazi shema na razila skojwa hindi loko lila sabwe la sabwani lila jindu jihunke liliki wa karatasi kaljawa hila jiprepare lele kansabala ngandole eleze hata kasujwa mambo hindi shenge ila hazi haina mandamu ya kanti yafanya hazi waye ya yaranje ya imprime
ya ujua kaya article fulani ndio page kadha yo bua hangalia. D'ailleurs mrufanya mna resume za juka jambe wono mrufanya mna resume baba hanu harimo mahala juka urongolea ani zilanzo jambe sailar mna karta sambali ya ola hasangu ambuka turumia article fulani ilarumwe sharia page fulani izo sonongora zida jozi jua izo sonongora zida jozi jua haukaya waka umfanyale makartasi alabaliye kwa jashindo wakati wa mweleza shata wakanga saraketi sainu nzira masewa ranzi haukandawe wahesabu hamba bade namna hiyo habala hende hamba haringu fanya konferansi katujua mamoje katujua hanji haindi ila Mungu niweza alawanku ka haina mndu mwenza uwezo haina mndu boko yaufanya hazi jazila haina mndu mwenza akili ngoyokaya razida hasindiwa ila fikira ya wandu fulani shaholiho wajwa kaya izo ambao kazina ukana ani kawati wahanu wa uzingarlia wala kazina wahanu do kubaliwa kwa ani wakahanza izo kama wowo ndo ani wafanya nongo basi waziri hasaba wamrondole ya krafati njema wamtama koti enda babo wamrundawe. Donc yonde hadisi na malkati la baka dondaru ukailati hazi ya razida kieswanza mrende hata ule na rejei usiku akaufanya konferansi yahe kajakana ta referensi nguzo da babi nguzo manguzo zinjibani hata kaja yani katujwe namna uprepare mwana no jagula kamru ka tarenge noti kamjo ka nanyeleze ze sujet zinu shabonga lazimu ne ze article ndo zifumu endezi na nkaze mabanu za hamba ndenge noti njenjuwe namna njuka ujeleza yosinongo razida ndio na mbeluka ya wamsindiha wamanarumiane sabalinu hakazi nsinongo jina baba hanu shekazi ande kaja kubaliwa ngarjone nga wakomora beka nao sisi ranza sharia ani wandoe mahakama haraya abange sisi ngartona nzia isolo kaya ngarndoma kandida hakaya nao ezibira shaizo pia wajua kazi lansabu wafanyao ila minyanya wafanyao na tsorengele swala na maore basi maore irengwa ni Faransa rangu 75 hata leo kabatu jomba kaya maore haruma Komori kabatu jomba kaya maore ikawa administrewane Komori halafazali hajaidi ke Faransa shema ore baada rafanya referendum ukarandol kema independant referendum ya passe en Faransa harenge maore havu hakati rangu yabo hata leo yabo ukajambe kaya ngabo trahison yabo maraisi pia wabira wafanya trahison we maore atuja shawo kweli duka wanadamu wanzo jihadaye donc yote ngo uko ibyo paro yani yelewa Komori ukazali hala taipande sha Komori hakaya sambi habiri yabo yo toujours wazokanyo ikililu habiri Mfaransa de kanyo azali aja Mfaransa ganyo rangu hale hata leo Mfaransa ngere swallo amvu nasigar aminu kartina zenchida za ulifokua hamvu yabo wandu wala majuristi wao gam alinuka wajua kaya ere ketwa fanya ni article warenga warumi yao ani zatsinongo jo vira baba hanu zijwe henda baba hanu hakele swala maore ngilo na en Faransa rangu 75 kalja paro karma administration hatu
75 jabanu ijekele wisi ndo hakula izengo mfaransa fanya umaureleo zo ufanyiha kabati raisa paroshinda dizia kabati tokia boyo tunoba hanu ndio kamba hari metro Mahamudu kabala kozala metro na mzimba ngwa wanzisha urazida mnyanya ya jambe wambekari wala razida diafanya imwenza kilo wafahami kajahima karibu nao bala na bota manga avukawala chakaje na bala subuta makabanur garanzawa zaladi aswabonti kaja subuta fanya na bo hakaho na rebana de avukawara ruha shawo kaujua kabala zilansabu wafanyao haukabanu banda emawore irengwa hamvu nem Faransa i article 54 wandu anwa ivumbu wakari azali haro airwania amumsahoni mwireje mwisomendo mwisomendo andini muziseni Ebaninga monzao emnorengale sola hatu hamvu mfano yamanguto wandu hamvu wandu wa komori wanzwani wa mali wangazija wandu wa torturewa watambishiwa wabangara dore nzatu watu atawuza maka ritambishiwa rihunziwa wakubala abasara na mdibe wandu wao ngamanzo warejeziwa ndaho tena na mdirikezo mojofanya hakabanu mkanaezi ezia sambi ngamwesheleyo ikaizi ya emelila yetwaze mjuru wanjia ambasada Faransa moroni wanegosie emelia nisobeho wandu ikilulu dwemem wandu wao fanya trahizo donc amandonu noecheleza ukaya banurangu aswili elesiwalinu bana rejitam karenga uhuru wa hatu emfaranta kajalipulia ijekenga bomndwa ya renga ya wahulizalo kabati abonge ngwajua ukaya ngwamba ndrabo hata za article ngwafungwa zandrabo hakaya razida kaja kaujua article msabaka besabara 54 hausa au 96 endelia hamba enge hazenda ifanya hajoshinda joka atikandani uwe na mwangalia article fulani eza hamba chamba 54 au 96 bahamwe tena kaya 54 kabati baba hanu baoni sawa trahizo harima article yo ye 96 hula wanaesu ala maure kabati baba hanu baoni sawa kaya wajiri trahizo wajalia mbeshe wala dhimwa beshewa hakabanu nyinyi mnali hajwanu tu'minuna bi ba'd wa takfuruna bi ba'd gam aminu ba'd mkufuru ba'd gam aminu samando zimfayini muhara ya samtuhanda yuzo kaumu Mwenyezi Mungu azijwao yazibea lazima mkeli hilo ikana kajuko maranjeni gam ngwa kur supreme katsuma ranjeni kurukuru ngoro wakati mwanzo eni zenengo tukomranje joka umaranjeni president Azali kadamarajeni wetra iswatu denjadi piangizo kati makada mwatema hadisi mwamba mwanzisha president Azali barua ubumwacha mtwanza mwende wesi president tukartwenda yomi nyanya na batani na nsabu hoza kitoto mal asafi chalilu ngabwandu ambongo na elimu yabo ngwambao shailimu ya kanti ujinga juu yote ilmu ya kanti ujinga juu yote ilmu ya ilmu ya mbao ahima hamudu metra fahami metra mzimba tijindo binandobi wambongo nizo zilo harmwe mindu ya abdalagwa yote ilmu wa ujinga ma hakayo ilmu yani ya shindwa ni ujinga
ya ilmu yashindwa ni ujinga almuradi ngarjwa ukaya zirambao banu zinongoko kartu kaza mnondabo ngasina haki fuatu kawandu wanu kweli ya ilmu ya hawe kansi shaishindwa ni ujinga ngamwesheleyo kwa zevote zarelo za 2019 fahami hapa orande ariambe azaliti president hamba wanu dunia ngerangalia ngasina wanashe watu ngasina bani hatu gabo wanarazaja zinungo zinu ngajozi swazo ngajozi ambazo vote zibiri nahi shauka rambeka wajarelo vote rambe azaliti president sina ujua kama mimi wamitika kandida sina ujua leo njina bekaya sharia shila tisharia na rejea sharia 2001 na bo sharia shila wisho nisho mimi na shila pia na kahenda kandida hisho hizo batani hizo nzo kweli wahenga bwalona elimu wa ujinga wa ushinda wasila kiri kana zonda zati voti yeti president wa hatu ngazi maro 2020 kana ukabo wazungu sadabo ndabo simwambia nika wandu ngwajoka ngwajihada yao ngona mabahanu wanzao ngwanzwa zingane bakiri hata 2024 omwewa kane baiza wandu za girodo vumbua wajewe makandida mkaona kaula mza mwezi 15 ya ho mwezi ye Cour supreme ngwajoji tamka ye Cour supreme ngwajoji tamka ngarlindao wardua mbele ilati silati kaosha kweli to derdo zambe ojo hamba shabole opia wende wa plede hoson mwisho wende waeleze izo walindao wala wafanye mjo kaula sukana wafanye zilande sababu wapanga ilibu wanzoa jilegitime waambiwa komoni ngabajo mfangwa diskuru njema baada ya leo kenzi hicho kuja kaele keti haralwa ngamjoishie diskuru juhamba ya husu ukangwa jwenda makandida waandisa juzi le 27 ngwajo rasmisha baada ya leo kenzi baada leo kenzi abonge yene bana kanali mweleze nukaya wandu wapanga ereketila wainika sabwa ili sabwa na razida ngwajuwao ukakwatina mabahanu harimwezi artikulu razida soma bala kabati mabahanu zaalikia nao nile supada na maone kabati manongo yoni sao kaya wajiri hotra hizo hauka hindi article 96 ikawonisa ukaya Cour supreme shosho ikawe huu cha mahakama harumensi ya hatu harumandrongo za justice za mahakama administratif constitutionnel électoral et des comptes. Il y a l'article 96. Et décision ya recours. Yoke jiu harala. Yoke ina recours. Bono. Niyo ngejempozeo haruma pouvoir ya hedaula. Ani namba exécutif na législatif. Na haina babanu wa haina idara ya mahakama harumenti yatu harumezi ardhi za Komoro modalité ya waplike ya article ino ngejo fixe wa harumalua organique yende article 96 raisha razina makala 54 au 96 et 96 amba hindi. La Cour suprême
est la plus haute juridiction de l'Union de Comores en matière judiciaire, administrative, constitutionnelle, électorale et de comptes. Elle juge le président de l'Union en cas de trahison. En cas de trahison. Onanyasi kwa yashinda ani kwa tushinorambia ye trahison dai da wandu wabe kwawo hakoko be harongo hale ye trahison dai da wandu wabe kwawo ye trahison dai da babalo wandu ngaje so cha twanvu wapo nyumba hamvu wandu wapo nyumba mbio wa njema onde trahison ye trahison dai da borto ani ye maure sorma administration komori ye trahison da ye maure riparo yende satsunda ibi barango independance ata leo ijeke leo barango afunvu mfaranke mfaransa kiwa hamvu bomnyanya. Alafu les décisions de la Cour suprême ne sont susceptibles aucun recours et s'imposent au pouvoir exécutif, le pouvoir législatif ainsi qu'à toutes les juridictions du territoire national. Les modalités d'application du présent article sont fixées par une loi organique. Il y a un article 54. Il y a un article 54. Quoi est-ce? Il y a un article 96. Il y a un article 54. Il y a un bahindi. Mwele kwandu wanu ngwa akofanya mzaha wanu maveke ya wandu gwandu ashitaki kwa tukanti wangaliando. Ya article 54 mwabala yaini kwa bahindi ikawonisa ahandani ikawurambia ukahindi le président de l'Union est le symbole de l'unité nationale. Le président de l'Union est le symbole de l'unité nationale. Il est le garant de l'intangibilité des frontières telles qu'internationalement reconnues ainsi que la souveraineté du pays. Narabe wa vumovistiri rangu 75 hata leo ye dunia kamili ikubali ka sima swamana che Faransa harengele sola maore amvu kajarenga juzi yabo ndongo inu izokuele sima swamane shanga sima asina amasomararu rango sukura rengante bandasa taleo yabakati babahanu bahuziwa ipandesha arudhu ngamundo ngale swa hamvu ngabandu ndo relele mbi ani ngabandu wenda mbio kistaarabu hata ikele swali kila hatu kartenzemfu ye dunia yamba banenge ebe communauté internationale ya hamba ya utosha baligire kardu hanele sallallahu basainu chez dunia yamba plus de 20 résolutions za communauté internationale zangwa ye Faransa apulia lesiwa nganilo hamvu ataleo donc yabo kabati babanu ijustifieo elewa in article 54 yabo surima yabo ndabo wo wanzwa vumbuwe ndabo gon hakahindini wabakaya yemwa hedaula. Il est le garant de l'intangibilité des frontières telles qu'internationalement reconnues, ainsi que la souveraineté du pays. Erangu 75 hataleo, era iswa daula ya kanale swala maorendo. Jekaboleo asali hajabanu, hajarengele swalinu, halinka wa Faransa. Namdaitsa ubishi. Yamba hindu nyinyi njalis yamba mwa hedaula kabla henda hapo nyinyi wani bomna razida no wandu husaribi ya nereketi no hunikawirwawe gelazimun ikamini ngamumlahoni ne saho maswani gelazum fanya reketi na mekaya ni tahe Cour suprême wa mhukumu na mfunga na kaindeni ngampause we symbole ya hedaula ye symbole ya hedaula dem huwa hedaula rahane jasiha ngampare Cour suprême tisharti bakereketi ngamonao ngamshuhudi yao
ngamshuhudi yao kwezi ngampare mahakama Komori warete ye efrenkase yandabo inu haukayangu apwao shewo ye symbole ya daula haukai article 54 irambia ukaya ye mhuwa he daula le président de l'union est le symbole de l'unité nationale wandu wanu ngwa apwao shewo yabongeti sharti wangejereketi garimambi yaoni tena ngabu mtsahoni kwezi watukufu ya mahakama juu wandu wanu ikawa jaiho waishiliwa wauzisiwa haukaya ngwapu wao shewo ye sharafa shahe daula artiklo inu gernika urugusa ritahe mahakama juu ya mhukumuni kagampao shewo ye daula ya hatu na ne symboli ya hayo na ne raiso he daula raiso he daula ilimwele wenu ya artiklo 54 inu ya kandaifu mulo kadenge ngabo trahizo ilimwelewe mitimdo sharia shamanzo nyuwa sharia mjemdeleze ngamanzo wa starabu wala Faransa baunne minyanya waje wangaliza artiklo mbili hizo mwaisharazi ya mbakaya ngizo yabo 54 na 96 warambi wa bahari wa kontiu na sheiteno zero shawonisa kama jiri trahizo bahari wa maore ari Faransa ngurengo wa Komori walo Komori sonsi na doka wa Komori ngurengo hamvu wa rajida na siwa kwezi ye mwahe daula il est l'arbitre et le modérateur du fonctionnement régulier des institutions. L'article 54. Il assure les hautes représentations de l'Union dans les relations internationales. Article Ngioninji. Chaque fois le quartier bahanu unisao kaya. Ngamunongoza zabadi. Ngamutrahizwaji. Il est le garant du respect des traités et accords internationaux. Si mon bien il plus il y a résolution plus de 20 résolutions za usos olema ora fanywa rangu 75 tabasainu ya shina rejeze maurendo ya zem Faransa fanyizwa nzo maurendo hata wao wazifanya kwa tushindo wa zem Faransa hawamania shangwa tungu hamba do mranse fanyizwa nzo ani bano muhimu hayo kaoni c'est le pouvoir za muhimu daula. Le président de l'Union détermine et conduit la politique étrangère. Il nomme et accrédite les ambassadeurs, les envoyés extraordinaires auprès des puissances étrangères. Les ambassadeurs, les envoyés extraordinaires étrangers sont accrédités auprès de lui. De qui? Du chef de l'État. Il négocie et ratifie les traités. Le président de l'Union est le chef du gouvernement. À ce titre, il détermine et conduit la politique de la nation. Il dispose l'administration publique. Il exerce le pouvoir réglementaire. Il nomme aux emplois civils et militaires. Le président de l'Union peut déléguer certains de ses pouvoirs aux membres du gouvernement. Le président de l'Union est le chef des armées. Il est le responsable de la défense extérieure. Le président de l'Union a le droit de faire grâce. Il y a un article 54. Si nous sommes un article 96. Namangaliye. Embandongo ya kaya. Harmale swala maore na Komor. Azalia jaibadi linda hii. Ndefe minyanya. Sisi wandu wa droit. Che shariangi shobano. Kartulinda mbeleze. Kartulinda mbeleze. Haukabanu tsere kartu shangaya. Haukabanu nyuandu wa sharia. Haina mndu yosu angali. Ani yosu jo ufasiri heli ya zao. Yeze artiklo zinu hizo. Gojo honda wandu wabezo na hamba. Wajono jina bezo wabezo na jina. Haina mndu soja pia harmanongo za hayanzu hambe. Avoka. Yote alama ya kweli aka avoka wa mdu wani onrabo inadi ema avoka a 99% owando ko dokaya zenongo waziwani ya ose onrabo shagarambe zinu kweli ngarafanda tiba tarifu keshe wando hatu
Abukamna kaurisha ngaza timsomani za artiklo 2 le sabo ya razida la zivumbu arma ye konferansia de presse yahe ala funga mwanzo nyinyi mwaishema jayala njamdeleze ndababi imbandongo ya badili maore ya kaya baina komorine nele salatu la maore le wazali ya jaimenya ndai ijekelonga bwana mbaka ngabo hotra hizo ukweli wala wandu wanzo njarme sen politique ngwa zao namna boko maudu karamba kaya wamba kona handa la foi wabi haze dossier zao za voti au cour supreme na boy haraya wakaanza wa legitime ombehoze kandidatur zao wama anarfanya mnareketi rimri hele sabala razida rande wendaye garjo kama vuka wahe saila kana ngasema vuka wahe yabo kama udu rende ribe haze ze kandidatur zatu karnamba hada wandu ngarto msutene shawo kweli yala makar majaya yala yanziwa nema wana ambao mahakimu ani maavoka walo harme fre kase timikaliza alama za ukarazida kaja kana tarefa ani kaja kaujua tamanongo zanzi habala ngutama nguzo zinji shoga nguzo zinji ngem dafanya hazi kabati mnajofanya hazi ngondo ipresente ya chidorini na jarazida tunabukaye saba harumilwa katujana ngunambe hindi henda kante kutoka usapande eba usopande eka mondabo mnujua mezo manzao shama amenukaya haina mda suivre conférence de presse ya razida helo karazida ka utatone ilati hazi yafanya simwamjane tafsiri kange mndu hafanya hazi ya aminiu kayo ya hahe mkadobu afe kangu ipresente ndurenga noti esa mndu ambao hado jirefere bala armna notarenga harme document paji fulani si artiklo fulani ya artiklo yamba jaw shazo taratibu hizo pia hizo zina la marazila juzua yazifanye hakasi daraja za mhunda harumilwa harumishia shanar linde ele jawabu la hele 15 timwambeni kao muhimu wa herekatila ilaijao ili jerdi waze maudu ngwanzo wa sonde waishie wakomaru ngwamba hindini sheleka maudu ngwabe hao eze kandidaturi za hao au cour supreme ngwanzo wa juezo wakomora tukahamba abangeo walauza wabe habala ili waishie sisi mzoyani ngardoke heli hanyo ndiyo karja kubali shaji omuiso nyisuka haruma zenongo abukana babu hata hale tukandane mwelezeni wakomori mwelewe tafsiri mkodo ya he sondaji wananyasa kanza wafanye wakomori ngwajore waje na lauzari behe rifanye hazinu baisha adokana wasundaba hanu rinikele sabala razida lelna ramase rishieri prepare ze memoire za wakomori esaya karbeha ze kandidatur zatu ani tasawari ngwajodi waza waelekaya karbeha reketi yijibula haukeja jibula auramba jau shaumwe risari ikubali aba sainu ngari parauka abanle uketia ndabo indo bahano lazimuri behe mashtaka ya hatu harima kabati wasaicho nabanu yabo sari rajwa komori ngo abata yoni tafsiri nzima ya kaulindwa haruma za ngozili kwezi timwambiani banuka ya ngabo ndongo uko zinistajabisha chazi lizinjibiza nade namna agwa yarengae owandu wa siasa wala ya warena kababa mbao zozo njibiza halafu ujini kwa mbari raisi wa ushababi ya unu ushababi ndau bantu amini juziri wono kwa usobu ukausiha ufaye kusina hata mdu mzima hudunga kusina hata mdu mzima tsujini ya johimilo dungo ni mahambe ya ye dawe kaudo wa hunda wa wale viwara ruwane ikawa subutuwa makandasi wanu wale unufaransa inabaki wandu wajitamke wabeka sisi do wandu ratendelwa ni Abdalla ako kwesi ani bakamba kaya ani shababi ani mkombozi wa daula haki ngwa hunu wambari wa daula haki na wote pia ndo ndap inajibenua wenji wa hakarwa para ebana ngo hamba rantu kwa mzina ani kweli mwatika ebana Abdalla ngujo skala ngemdo ruma wala kula Abdalla ngujo skala kweli sisi kana fanya kama la dhamana kama sisi ngarimle wao
izo pia wandu wangu warambiao rahantu zamba banu amanzorisho wandu wao wajibenue na chaka sobana hae hamede zamana wajao bamanulio banu jijo haba kamende zamana wahema sharabi pia komora mende ba jijo nzambe mende zamana hema kadra komora mende zamana waja manongo nyango hamba d'ailleurs na doru mamdu tena jijo janjishia communiquer njema ni partage nambe hele zina la hema kadra komora ngase ngoni mazali yojuka harando ko sa partage inungo na mreti ze falsafa za ndabo ne minyanya ndabo no umezi kwezi donc ila tinongo zinji kaya namna ka mrashi ndabe somba hindu ya yenshi karna uzi ya hizo bayo tinangu kamra ani kamra saidi ya mndo she kamra jabaka mimi hizo ema shababi wakombozi wa ndawa wende zamana warazida wende zamana wa mwenye ai samahani wende zamana wa baruani wende zamana wa metro mzimba wende zamana wa nani dani wandu wa hefre wende shefu hao zir amin hakawaroni sazo tengweni communication yofanya hazi kwa sababu baka wende shefu hao sha ibanda kumwana la holinu le kumwana la holinu nduka waji na he faransa waone na he hunu faransa waone kanda sitasi sido wanduko rirumu abdalagwa na shefu hatu rasina uhambia tanzisha maktivisti wane harumwezerezo zinu wandu wa heda ula mafiti ya Facebook wane bahini mnasona baka bumana wala abdalangu jihada kwa kweli wala garimle wao والله العظيم wane wararu ngabo audio wararu ngabo audio yemzima hanjibu juzale bunjilolla akana ka abana ko lirlewevu bokondo wala ka bala wonti pia abdalaka warongola musizoni nganya haki bo Idris audio tena ndio bana manashawa homo njibu wadani wanjibu hale we hanjibu juzi yahanji bujuzi ya hale bunjilolla donc yabo na retse ndabo kabanu siyasa tindabo habanga upande huo badiri joanza nyonu watata ya hunu abdalonga bari ngo Faransa hede zamana hawe kamjibe nwara monani radojua wa emashababi wa boko yeshefu wa Abdala kwezi tokiabo yonyangu hoja bana bekaya minde zamana wa hema kadro wa Komori nifaye communique njema rumashini banu ni redige nro ni sise kon neskane neskane ni sise ni rongo hele zinala hema kadro Komori wanzuani wa maline dia wangazijane diaspora ni sise yabo wanupia wasome abo hizo stosho yomi nyanya kuyabo amando neje ni makinishe ni bwa Komori timambiani ukaya ebunzo la juzi la kajawa suli 1% ya hoangazija yaboko bobira ize voting izo masomararu tena mwambioni kaiza hazidi pangao ye gwanzima kwezi abonge ngardo timizi nambiye hajimba iswalihi kaya ngasibanu ngarishiwe namna watake wandu apiza wandu amwezo wanzao atidiwe hamba kaya banunja porode ya mtu tise mijia hatu lokahanza wautu hambezo wanzao bana kauja hudo vumula wambe kabala kuja vumbua mtu ngamuheshelezi hizo kaya wakati wa takia kaenda depite swamadu hombenya ka depite bayi swamadu habo to hata ndani habaliliwa
Jinsi za leo hatwa ndani habaliliwa jeshi de demokrasia kama irejei, si ndio? Hata kwesi jeshi de demokrasia mkari na rejei demokrasia asili ataki kwesi vanu sikamnai jana armezi ataki sikamnai jana no sha simnai jana ukanja kawe nja kaujua za kawira amwambioni ni wanasjana muhadalao banu waondoa jokata msiasa ni mahala walo mahali waondoa mtuje mawaziri pia waondoa mtuje the direction pia waondoa mtuje yao majaya wambao hizo waungware veo ya eziataki heli ya kaya waungware veo eziataki heli ya kaya kwesi ngamtumikani mifano mzima rais wa daula, waziri wa habari za uwanja kwesi waziri wa habari za uwanja, directeur de cabinet, TPG abo mtwenda hule kwesi na mtorejei waikililuju wakati Mamadu ya kawaziri wa hezemari daharo basi haina mkomoda kwa maswani wakana kaulinda yambilwa nyinyi ngamjau mwarambi ya mavwara bahimweta mwesha ndabu Tiparosha na mru mzee suwa kaza muharuma ajabanu ajamba raina mahala bahato aeroport madhomana wamalu aloi huwa mtuje ndabo zaushi kwesi ndabo zaushi toki yabo imana nyinyi mambo ina mna yuba hajimbe swalihi yode namna Mamadu ya kubaliansi yode namna taki ya kabaliansi yahe mwahitashonga wanyi kwesi izo ni mwarambi yangara mwechele zaoni mwahitashonga wanyi mwesheleyo ngonu mausiku sikamoroni bo jioni vers 17h30 bahenga mibala amjoka wa hambu ya mbwani worenge magare gobaju changu henze el maruf amondelo gobaju baitono mdondo wa magari wala arbala haina jioni lade helo na nyaswa do fanya katwataki haina jioni wo ujaze magani wo ufanya mrondo wa unisonu kwa mbeni tsasingare nao kwesi bajimba umani mziro mwakanonya azali tinongokari azali ibivoti azali ha oze ambaye député katumna ngambeni azali ha oze pour la première fois harenge waziri mjimro ajina tsombeni ndo angalia prefet kaja kamumbeni hakaizo ngo za sukaukiri haina yezi ngelazimo mjambeni wakaneze sorafa zahe o baba ani bavuila pia nane daula mbeni yodene mbabahan le bala kaujiri lizidi mbabahan le bala kauzidi kwezi yabo karna kaushangaya wala karna utambiha hakani wandu hajimba mwanidesha hanyu hata wale wandu wa homjini hanyu washitashwa nga abona zimanga mjo umenya zindwa jina
Bwajimba azali mimi abamu mnaijana shatikanwe ye mitingi ya azali ya mbeni zejana zazila mwanisoro wa hale ne majankuni wakauri holelea ne zensahi ne jau izo mzesheleyo zonongo za andisa mbeni kabati yezi yajari mensahatu hao kampanja kari mensahatu wandu watoa uhimiliwanu wa mbeni wabira mbeni haamani yo kabati yoni demokrasi vumbuwao mamjo ni kamfano mwangu upare mamadu bango yoho muzise ose kuraja mbeni 2016 ezari hunda machankudi zibwiyi mawe yakavuse kulwa harume kampanya ya 2016 maguru weta twa parlori ya dori vira no lapiza no menye ilia wamenye le bunjuratu omfumo dunga mamadu we ajam sujare ngwaje muzise banga yodena ngodo muona ngepari bana muzise hali wasara na subaija rangubo daraja juu babu ni mumsura tuma hata bobangweni bahemzeye buya henda aufaiye bobangweni amba ayefule yohwa ngamona uba komori zarunda mtuje kojuze oswo niho yode namnare ngo hamaste yonde angbawo demokrasi wandu wao pia ngo jumoto za dabu wazalo mijini hawo ekatsujini ekajinda hubi shahindi wandu wao ngarwa juwawe siwa juwa ikawaja mtuje siwa stehi siwa rengando siwa hishimu hata wojo nila haya yonde ambao demokrasi yonde ambao mjimu yonde ambao mjibaliyo shakuna kahuja urambia kaya rifundishie haurambia ri demokrasi ambe wajimbe swali mrujwa urema mru no mru hala heke mru haishilia mru no wala mru kala ka mrunga ina bao liberté d'expression do nafasi ya ujitamka koja paroka ya mbeni unafasi ya ujitamka koja paroka ya iko koja paroka so na banga bwandu haringo wazali ngombeni ngohongo tongo mviwa banga mbeni ai banga wazali Ruondo za jirijuzi mwatatsumu hariyo dhwana bawala wandu tasawari wandu wa johimili azali bala ngola likao fatu watu asonga domenyele wetumu ya hao chakaja ya mahala tsumbeni bajimbe swali vumbu wa mbeni hazindwaji chauti vumbu wa mbeni ha demokrasi si vumbu wa mbeni ha demokrasi bake jahe ya hiko gejo hujabese jaraka iti rahaka iti amina mwanama kwa opozan wa mahame hama mimi opoza kantina wakati na duparo himile mamatu hauni himile mnumbeni ukaya wala kwa benzone mijimi wa jina keposto keso hawa boba yezo twasonga wallahi alazim wa mndu wa daula haki chantumvumbwa wanu tutuka go tumvumbwa wallahi alazim silaba wallahi alazim kujandari hari demokrasia mbe na hiyo lewo wando ivumuwe na bondo itashonga haukajuzi wakatunaza nyimba mndo hubawa huhimi kwamba wandu wala wanendendro waremea koti haina ndongombi zijirombe ningo ziremea koti dani mwambari nga manzo daula haki nga manzo liberté d'expression nga manzo jau na abo muhimilia chino zema ndizo gazijiriu ratibu hajimbe swali omnyanya rati omnyanya usiku sisi masharabi wa mtuje
raziei daula watijari manongo za mtuje za kamtuje do siku Faruku ya hafa. Faruku harengwa ni wandu wasimbu habazima arimwezi wezi ya sambi wamtapirizo wamwahafu halafu wandu wa wakandari wajo umazioni hahe mashababi wa mtujo ambaka amani wandu wa watije haukara Muhammad Abdul Wahab rataki ay samahani ra sambi wandu wao Muhammad Faruk na wafanye kampanya hao mtu armahambu ya watamtuje wazungu sambu haswa sambi oda honi ajili ya mtuje harme kampanya hajilo ha Faruk Muhammad handuza Faruk Muhammad bahibada wamri hitwa perizo karajujo udunga zikiwa tukari mlengera mzi sharamba ukaya kamna ujo humra hitwa arimje muhimili ya baraka mumswali yao mtije shari mzihi umjora mbao ukaya wala lakazrendwa za hitima zibiri wandu waja harimo za hitima wajo marangani banda habo kwes banda habo mijini hatu ze parti kinyume za ukaya aswili handu kwa dowana Abdurrahman Muhammad na Abdul Aziz wakawa ni mdakana siasa ya mbali kwa dowana sababu siasa haina mndu ya udunge wa hahe na to anazibi huna shamna balilo mwango bahari kaja vuti wala la ya boss joba mwene bakunje kajaheya arma miji jistahiu ijifariu Amungu bajimbe swalihi umsajaja ulombeni leo umngol moyutia usauta mro umenyo mjambeni kwa utoe bari ngondo uzime kuna ushinda uzime shidobira wataba majana minyanya ndinu hambie banu kamnatu darongo hakinyume mnduna asume hizo ya mbao kwezi mimi ngamina zani shahidi zonti kawewe kusonza unifungue ngodopo maiza marombeza wandu we ya wamba minyanya sina upa rufungue ze kaseti hizo haunifumbua na majaya wao mito hufumbua wewe kayo me miswiri zo mbao hakahindi wangu ndaparo hamba gopo wandu wosoja wawe minsuruma mndu sibaro hamba kanguruma mndu la makawodo uruma wandu halafu bana ngojo kangardi fikiriwe namna hiyo ngarju wao ngoroje wetankishi ensuruma wandu ndaparo ruma mndu ndaparo hambia lodo hambia wala ntuanza unistahi wakati na ustahi wajimba swali tina ustahi kusina daraja kan ustahi na mimi ntuanza mastahi ya ntuanza mastahi ya haho sikofikiri banu inumi virano ya siasa yarujo vura sheka banu nuandui Kena ni hadaya. Hambia wandu kawala mindu zemdu mshahe mijau ya tanya mafiti. Nga wandu zahe hanawe noe ngengo wa mandawe. Nga jido kansina makawana ndu zemdu mshahangu nzujema nwajibu. Fena nzo hadaya zina makawala wala mimi tu zemdu mshawa. Yaferaho nae. Shakuna ujua. Uhime tozada abu na uripasheo hauna makawele hauzemnu mchangu kujamhusu abonge ile mbano ngona kanzanu hambie bano ranso mnyanya bakarja parone demokrasia iho karja parone liberté d'expression iho rangu aswili
haina mda ka kontretaki wakaja kauja ukabumbeni hata adobadile miwango. Tuambie mfano wa soma alweza muhunda wakata kanale depite takia kanale depite eza muhunda kauzidua za muhechele zizo eza duhunda ka karihila wakata wa depite nazali wati mumbeni hata mishwa kadonga hangba zinga hata baishe maudu haja hamba ngondo kandida wabu hamdra mwaba ani mdu fulani mtojo dimumtambishe yabo karna uja ukubali mnyanya na hizo pia na mjilao mwani reto unafiki na maringo wanio daula haki ngwanio haki renga mao umsise ngazija urenge mamadu umsise ngazija wende wajibwe mahakama kwesi yundori hadavan urumando deka ya mda rumunsi hata hala wa duniani na mbezi 10 zaidi ya ariere hoturumano Mungu mwase tabu zaona azalaziona azali no kwa dunia imlimbi ya magradhimu libe emishahara hiyo hailibi halibi zaidi ya maha ya riere ya taki tizamba mjola Amerika hata wahio fanya bunjilo ku la kama hame Faransa wanua sange wendewa Boston babize za wa mishahara ya kareme kumoro Ethiopia izo kemhono wa mbeni njamba mahame wa mbeni kwesi yejena mnando alafuka mfikirika hizo heli azali afanya hau azali bodo na ezi kardestan kirika na wizara hau que tu está aqui na direção basa linge presida inandrabwe mana uko katata ki mnyimto kana pia mana mosama takika zinga zirendo hingi mana mosombe takika zinga zirendo hindi na ndindo wandu hatatakia lola mahala mafanya delegation mwana baitara mabekaya ransom de ola ujawdole mbeni ngamuhambele jagu takia mjibuni hama badiezi hindusha peo badi wambeni na ezi bahatesha hawa yani mkauta rumutaki hata mkanda hate yendo la yaifanya ireti ujolo mbeni yonde tareha kwezi ngabo diktaturu jumayo kwezi tukuyabo bahajimba inacho mnyanya chamna ngomjwa mbeni msamu sankidi de kinawe mumenye elewa namba sharifu mumenye murele mafu halafu basi nambari demokrasia ya mbeni rambia uskuzi ma paroka liberté d'expression paroka mbeni Sundai kwezi Sundai mjuhambia mfano ba 2016 asina fundi Twahiri wa Ibrahim mwasi haralo ni Abdul Wahab al-Wazir wajambeni wajamba hari waziri ati hutubu wallahi alazim izondabo sonti pia reishe diskuri hiyo bandrizilo Twahiri hazilo ati hutubu bange haringe mamadu wallahi alazim izondabo sana na ndabo za siasa kawanroko moyo loka siasa ndabo ngabo wanroko ramba shendo na rengo akena ukiri wanji warpeshe wa mnaim na maduo kutoka ujahuna rohengo ujahunu kwa sutamishi ngabo wanroko hamba kaba ya mwana rzirende shanga makashe na mumnensi kongo ujuna kezo ndabo ukahindi akarma wanroko ndabo hayo kasi ya sandabo
amrudilla be mbakezongo yuzo ndabo bahi wazamba mbeni kari wazilo ati hutubu amla bona be yuzo ndabo na funtu arungu jokaya Abdul Wahab wa ndabo hambalenda hamba mnyanya siasa ndabo siasa unafiki siasa uhadazi hamwiso ni dinambi yema shabadu wa Komoro kabu vanu kabati mru hadalwa mru doji hadaya haina mru ban hangu lole mahaya hangu yani haina mru dukanambe nganzo ni kwa leso ya eleziwa wandu wabira hataba sainu uwene ndila ptali babu ngena sahau nimwambie ni kwa tukufu narkentiri fanya zisabu narkentiri angalie azaleti daika azaleti mtume azale mwanadamu jema zoma na pia birarmen sa Komori wa wanadamu shanarangalie zitendwa za wandu wao kwezi mratilinde mfanyie zisabu na tuangalia azali hataba sainu rangale marais wa birabu hariabu rangalie nsi namna kaya rangalie zingo haliza ndao haina mrafanye haina mzima wa hisabu gemda rengeze sizo yahe gamrudinde jei ka haina mwana uamini ze fikra za azali haina mwana wa serse gena namna ujifahari haukangujo wazazi hata ya shindi hewe ziwaza no wandu watoki wandu walo kinyume na azali kwa atina baba hawana munda wazingare warambiye ingojo hamba hindi ritaro bemoroni halafu ruwa uzise yemwiti aje ruhuzo egalawa yongi yombuda ngamba azalika jai wa haya ipuando kwezi riwahe galawa alipwe galawa wala ripwe galawa ewa ipua wahuzu arengeze mahali watamba mbidi ya robe moroni upe uwafanyiwa wakati kawe loteliyo zukana na mda tuerengeza wafanyimaliza Amerika besho ba waipua harohombi na inudia mduna tokansi ya jifanye zisabu zangu mfano wanasabu wangu watukufu rangu azal jamani wanasabu wangu namna jeni mwambia luka azali afanya seta eti mahamili wa nusu boko haifanya wakati yani ya ajira la kijeshi hambiwa Komorukaya ngarendao mimi objectif yangu ngamanze suluhu ya hensini yone priorita kaniyo shayo ke jamzia ya silibeze zeneza kanataki yoke jamzia ya tirejeze mwenje weuni yoke ke jamzia hazizi njia sifanya remensi ya watu riwaswili harumaze voti izo pia kabaja kadene yo bonze ya mishahara mweshele kabaja jahatam msada wa mshahara bonze hajavotiwa katra selo sharia mshinzi shakaya sha 2001 mahamine wahari yabo kwa tukufu imahamine hiyo kabaja kaya problem tabu ya mishahara kabaja melo mshahara bonze wafanywa zinjarments hatu zinji banutsi mwambia nikabane vision emergency inozangira ifikiri handani hajangu yusufu akaya banu wanadoli bankodeni ena jamba kana ngenge bisao yani so tawano starabu wa konti
na cheki yende ziarere université yende zertine portable yende zerwashia urgence ya maternité ziliwa basai kwezi abuna za sana sa harume masiwa azalara tezinza hamba emwi wala wezi wala hati zimongo miner mwe konti pia na ngombi zamba sambi hacha na mwishiendo halibi mwezi wa handani ula modome ya hacha halibi mois de juin halibi mois de juillet wala hati zo katsamili utu afanya discours hambe tsinu kartina hindu onrande saunjilia mezi ndoli bo het atabu idala makama ndabo shahindi badu wanu wango waruma ndani azali wahibi wafanja badi kabati wangu hundariali harmensi ya mandao zima liizo katsuoniha yezita upando ndava wamna bila mtiti wandu waja mapesa kauliba wandu mishahara yamviwa kamili anuka tudwe mapesa mishahara yo inja ndava shabu haro wandilifu kabati upando batilwa he BJ na somade simwa yo wakubali he BJ simwa salary bandari ilibo na bisa ya kijeli ya labasi ya nisiwa jama boshoni raisi wa haramba kabaja anvio ya kimafia imlamma 4 du matin 3h du matin hanko valize na pesa habe harma e conseil wazira hema la bakajazuwa na zoda hamba ngena mapesa fulani ya projet pita na mrambi ya rumishi handa bakwesi esora faibirinda haya waja wati hadisi ya assistant economique waja mapesa fulani ya bundo ngayonda bangabo jau ala kulli hali wandu wao wajifahari hauli wandu wa Komori hauto miamisha harabo nze ewe bija Komori katwerendwa wajifahari bahari wa kauliba wandu assistant economique efeza Komori he bija ya salary isojwa inendwa wandu wale wandu ambario harongo ani wao maero yabo rasambika ikirilu yede mndelo la twakahenda waranti enti hijani kosha kaya yodwa mabakanongo wo mndu andrabo haukajaishi Komori simanje simaji sinzia si kabati atashakaya na mwangale 2016 ujabana yone ndugo tabisho wandu mubenda mdora jeza rangu 2016 atabasainu kabaja amrinina mwambieni katanamla so defi rangu 2016 26 mai 2016 hujaba sainu Rais Uthman Ghazali hafadhahullah kajapano ta dekre ya uhuza passeport e premier conseil de ministre yahe hawambia kaya désolé ya disilangarizi yao gamla so defi yemdudo bali ya dekre nzima ya tomhono ni azali uhusu zesitwante economique gamdo la se defi rangu yabo hata leo yeni shahara Komori ngedunga ngojoishia maveke ngamrifa amsujura hafiza mishahara yende roli ya zalibahi wanu wakaya zemaliza Komori kauzirandahu bata zinunga zinjao zefanya mishahara wafanya na ndogo wafanya rwensatu azali haja simwa apre arejar mwezi demesesi hetabu ya mwenje kaya haritoa hijani haridizar mwenje kwesi ngo jotu azibi wamezo nzombe shariro hahizani
Musoni banu ngore ngwao ngojao shangaro na omwenje. Kamtuisha abasa inu mdavu mwataba mwenje. Abasa wakati kamzura alhamdulillah hadezulata shaka somo alhamdulillah abasa inu badere ngoza milore kama twambo. Yoma fushukra shameze mudo do ujongo hifadhi kama benzi. Ani azalio fardhu yafanye. Shoo ndo jina mwani yao wao. Yero liya hawa mweda ula hindi. Siono juzi harula mtangazaji wa Facebook FM hakamba jini ngoni swe hazahe para ifanyi wao mnguna nze kama zinu kweli mnguna nze jao yondi samtu yota ndio hamba haka itunzu shaye kasu amini kawala za kweli wandu hamanda wao mrudo waende saji Mwenyezi Mungu ndo wasaidi aje haka yeye kaya jonza ifanyie hawe serikali msudarifu mulia pare ba inu hazia hanu ye fardhu ya zali basi ye majinru wani wao kari wafanya ndongo wakanaezi jana ye mana wakifanya hindi dokubanu ye kesa chwana mwendeli kwa taale mraju wanda ka udhulumunti na wandu wanzili shao njamba kabati dhuluma kama mbao ngiyo wamena mengi yofana shahesko ngiyo je ye kategori ngiyo je Orandora mbele sonto mambe mfano ilirima kinshani. Wandu wabalienti rangu 2016 tabanu watumilo mshahara watuzwa passport. Hamali za wakomori mishahara nge ishindi zingarabo wakomori walivyo mishahara wandu waza. Eyo sawa na ondoka uhuza passport yebija komori sojule kaunte nabi. Yesindabo yote sawa. Abonge mnajifanyie hazi bo wandu wanu isha wajusamuo ndizo waelewa kwa Komoro wasaramuo uwizi wa hao wakomoro rambuo upe wao ngwanzo kariba no wanadamu ngwanzo kariba wandu wajangwa wasubia wanalo Faransa besele watu farusa Komori shaina mrasa Komori kayajo hadaliha haina mrasa Komori 2007 2008 2009 wakana uhadalwa ni mndu wa sambi wakana uhadalwa ni mndu wa sambi hakawa mbaishe urwa mtu wale husi Komori kuja kaunda mafura wa utia wa unishoda unia hata ze shuli zizilo masihu zikafanywa mitsana hata guza mwenje wandu wao wakana yezi diza ya rele kiraswid wadu wanambia wao kwa jata majima bahanu jekamenyewa kwa jata nzemba bahanu kwa jafaya manongo fulani hamali za hatu gana kwa bati shawashindi wahuzu yanti wahuzu handoli ile bwele hata le kafulika urohar mwanti wahuzu yanti wahuliza telma hata timiliari na aboti mwambianika wikinirujuo musona hemanda 20 miliari za France Saudien mapisa kwa jauni hata alama wandu wao leo ngwambari ngona namna wao jawashangaza zali hawashangaza Komori karaza limwi kamrati abonge mashababi mrati linda faini wa bila ndukansi angalia nchi yake angalia ze kote pia harejei wala wandu waduko henda rumazembana hawa fikireo ngwaje na rumazembana mrwa tawiza nini hakawa ndu pia wakana dhamana ekatima rais na waziri katima waziri ma director katima director hawa ndu penga ruzo lukazao mjangalie gemda vote akamdu kaya kam na uhunda mndu yabo ujwantensia hatu hauzo na azma ya uifanya hauiona hamunio hana azali wala wandu wanzao rohari njie kwesi ne kamdu katushindo elewa we haki yahe ezema zahe ziliyo abo wade wakomolungo hashiri gwarambu wao kama algremi nyanya yahe ya opposition malgrem nyanya wako ndo pia shaizo ndabo kado shihi kegazali kado shihi rahane wanduao pia simwambiani kwa ndwangu wajuwao kaenge entido kana mlutu azali tukarunda basa riwolo hule ngarjilao
izo uzamba wao un jour baruani na biazo baruani babani nda siasa shanga joka mo zinje mazajit wallahi alazim kama mbona wallahi alazim kwes nda siasa bwana yabo ngabo hata rahane jaroha wadmarت na kawjaban yana makabanu hazinku azalaifanya ukoyo bila ya utosha kwa mwaru la mwe shasu ziskarna uzamba samba ndai hamade gesto he corona wamru opoza hen mahalali yangu nishidi wallahi alazim hamade gesto he corona hamba bana silika humre mashaizo ndabo islam ani islam sura fandazi wakasi silika utwaza nsudika ya ani ngarandaura alise zitabu za mishahara azaliha shindia stabilizo wa deula na ugarantisa mishahara hinti atu na ngabonti za shindia wallahi alazim wamropoza hamba ilawi yo bila kila zima komori wamtosa mbashara marhaba wale boratu hufa wa deula shaya shinda yarenga ze dispositions pia sibani hakomori ikerishi yani rihunde machancho kabula rahana sizindwa jini hata rihudu risaidiwa sibani hakomori edawula warenge shanzu ya hondo kawadonti pia na ngabonti zensinku wakaujihulia ze kazi na ujihulia maya lao zorka uzuona kwa timno kahambilu wamrulo kinyume nezi leo hanambia hazo hamba ila uyo yo utosha ike kampanyi wakomoro washukurie shakarna uzamba kakarno nzuri zambe sisi kana uro jibala shezo komoro ngwazi juwao hata mpaka ndabo tosa na salam juu ya hani